Manipur Police के सामने कुछ मरीडक सुबह राइजिंग डे के थरम पांचो करे पुलिस फोर्स न सोसाइटी के पीस समसिंग स्टेबिलिटी के फाउंडेशन ने हाइना गवर्नर अजित कुमार बाला न हाइक्रे State Action Plan on Climate Change Version 2.0 asi thabak to onto na bahon si haina Manipur ke Governor Ajit Kumar Bhala na phongdokre Suspended labor MLS na government sem ge haina claim job yabagi rules amata laiti haina under government sem na Delhi salu bada yaba BJP Manipur Pradesh ke spokesperson su oiba MLA case ibom sana high crack amasung Mahiroi Singh Dalik Tamba Fanghalu Amadi College ki award pa Ozalobuki recruitment atubada loiselu haina Kongjang Singh Sinkre Kurumjari ISTV ki pawmi yang tabir Singh Taramna Oksari Hoji Fabu ki mariba paw sandona pizari Manipur Police के सामने कुछ मरीडक सुबह राइजिंग डे थरम पांचोकरे पुलिस फोर्स न सोसाइटी के पीस समसिंग स्टेबिलिटी की फाउंडेशन ने हाइना मणिपुर के गवर्नर अजित कुमार बाला न हाइक्रे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट सिंधुना फर्स्ट एमर की पैरेड ग्राउंड पांचोपा मणिपुर पुलिस के सामने कुछ मरीडक सुबह राइजिंग डे के थरम दा मणिपुर गवर्नर अजित कुमार बाला डीजीपी मणिपुर राजीव सिंह मणिपुर पुलिस के मकोक थोम ऑफिसर सिंह गवर्नमेंट के ऑफिसर सिंह सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सिंह आर्म पुलिस के ऑफिसर्स सिंह नसरुक याखे थरमद डीजीपी मणिपुर ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस स्टेशन की आहन बमना कांगपोपी पुलिस स्टेशन दा अनिसुब मनाना सिटी पुलिस स्टेशन अमदी अहुमसुब मनाना बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन दा कुसनखे बेस्ट पुलिस ऑफिसर के मनाना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर गुणचंद्र चनमदा कुसनखी गवर्नर अजित कुमार बलान मखाताना हाइकिबदा ngasi मणिपुर पुलिस सिंह असिना कथोपगा लोइनना तौखिबा थबक सिंबो इकाई कुमनबा उतबगे निमित अमने पुलिस न स्टेट अमगी स्ट्रेंथ के पिलर गुमने मखोइना तंगदु लैताबा लैहन्नबा मियामबु ngaksenba अरुबा मतमदा रूल्स ऑफ लॉ ngakना चलनबगी थबक तौरगा लाक्रे हौखिबा सही खरा असिदा थोकलिबा थोनिंगदबा कांगलुप अनिगी इरांग अदुदा मखोइना थौदांग मपुंग फाना लौबंगमखि हाइखे Our police force not only faces the threats of organized crime and drug trafficking, but also bears immense responsibility during festivals, natural calamities and public events. While most of us celebrate with our families, our police personnel are out on the streets ensuring that others can do so safely. Such quiet sacrifices often go unnoticed, but they form the very foundation of peace and stability of our society. Manipur Police Rising Day Mari Lenina Run for Hell Run for Peace Haiba Timda Manipur Police Rising Day Run Pangchokre Police Officers Amadi Personal Sam Humfu Yauna Nupa Nupi Amadi Ahal Oreba Punna Runner Samapan Roma Saruk Yakiba Lamjel Adudo Manipur Police ki ADGP Law and Order El Kaluna Kanglage Nongsup Tangbatong Mamang Degi Lamtake Lamjel Aduga Mari Lenina Director General of Police Manipur Razib Singna Sahi Asigi Oina Manipur Police Rising Day Mari Lenina Seliba Lamjel Asida Masing Yanaba Miam Tolak Tuna Saruk Yaminaki asibo lamdam asibo police amasung miyam ani ge marakta laidaba afaba mari aduge mayak larba khudam amane maru oina naha singna saruk yariba asibo thagatke loinena mateng panglakhiba singbusu thagatba phongdokhe lamjela aduge tongan makanglu singda mako mathang takiba singda mana pidina puning thagotke Sama kuntra mari soba Manipur Police Rising Day Mari Lenana Masama Fava Policeman Amamam Ohenabagi Pandamda Kaksing District Police na Sinduna Kilometer Tarage Lamsang Lamjelama Marang Pangthokre Kaksing District Police ki SP Priyadasini Lasumgi Miyang Makada Additional SP Atopam Roman Chandra Namapung Oba Todang Lodana Pangthokiba Sama kuntra mari suba Manipur Police Rising Day ki thoram aduda District Police Kaksing ki officer yauna police personnel Samagang Khai ki Nipan Roma Sarup Yake Lamjel adu District Asige Samajin Thongdagi SP Kaksing Priyadasini Lasamna Lamthaduna Police Headquarters Kaksing da Lamthungpam Oike Lamjel aduda Umatel Outpost ge Ningthozam Jackson na ahanba Lamaitong Outpost ge Samom Sunendro na Anis Suba amadi Lamaitong Outpost ge Yamnam Priyo Kumar na Ahum Subata ke
Himalayan regions amasung northeastern state punna climate change asidagi ngakthok minanaba thabak tominaba changi state action plan on climate change version 2.0 thabak oina onthok naba khona si haina Manipur gi governor Ajay Kumar Balana tha asigi tang 33 amasung 39 phaba directorate of environment climate change governor of Manipur sinduna Indian Himalayan region climate change conclave 2025 Imphal gi palace compound leiba city convention da pangthopa conclave losinbagi tharam da haikre governor Ajay Kumar Balana makata na haikibada northeast state asi malam Onesu climate sensitive region singi manungdal ama oire maramasana region asida leiriba singna mateng hena pangminaraga thabak tominabugi mathau taba leigani Manipur su sabage sang hengalakpa su nong chugodaba nonggi sang adudagi khanghodana hena susilakpana isauk thohanba karigumba kanda nong suba watpana ikang mayoknaba thengnari lakadaba sai khara asida nongge sang asi sadatra mangadagi kontra fawa hena suruba yai haina su panari haike Manipur has implemented several pioneering initiatives. The model Carbon Positive Eco Village at Fang blends traditional ecosystem wisdom with modern sustainability practices, promoting carbon positivity and community participation. Integrated Ecosystem Services Project at Numkot Sarbal Machenpal in Andhra, in Imphal East District, focuses on restoring forests and water resources while supporting livelihoods. Conservation efforts are underway at 5 major wetlands we have in our state: Yaral Park, Uttra Park, Jaima, Waitu, Punmam Park, and of course our iconic Loktak Lake. These initiatives demonstrate that when science, policy and community effort come together, real change is possible. Yet we must do more. We need stronger coordination across departments, climate budgeting in every sector, and sustained capacity building at the grassroots. Suspended labor MLS singna government semge haina claim toba yabagi rules amat laiti haina handak Delhi chatpada yaukiba BJP Manipur Pradesh ke spokesperson su oiriba MLA case ibom sana nitaiban su tekte leba thambal sanglen da pangthoba pamu sing unabada haikre MLA case ibom sana makhata na handak Manipur gi BJP singna Delhi da saluba adu seda asida PR thamkhraba matungda Manipur gi orekliba PM Mahmud Tana khanganaba ingtapa puraknaba hona binaba amadi miyamna mapung phaba lengak amala heningbugi apamba adu khanganaba saluba Lengak leringai de irang laksin bangam dabadigi pibam lerakpadigi mahosagi pibam da hanjilaknaba Indian Constitution gi Article 356 ki makada Manipur da PR thamkibane masigi maruba pandamde Manipur gi miyam mahosagi pibam da tangdu laita ba PM da hanjilaknabane pibam masida Congress Party na lengak siamu BJP gi MLA sing masing suna laina Center su status su lengak paraga government semba ngamdab asi pangdabani hairiba asi sanaba yaroidaba wafamni MLA singna hojik leiriba asi suspension da leiriba MLA na government semga haibigi rules amata leite Manipur gi law and order gi phibam masida mapung phaba lengak ama thamba yare haina laptop tuna suspension da leiriba assembly suspension revoke toraga mapung phaba lengak ama semba yare natragana yade haibasi central government natana kana amatana lepangam loi haike Congress Party na tholai irang sigi maran punamak se BJP da taisenba hojiki leiribe MLA mayam si loina resign tawhidana natraga assembly du dissolve tawhidana amta leitre fresh election ma akoi gi mang da tare na khallase adugi election do matam chana tawbiraktadana PR sina makha sangdana sum chathakibana marmoidana maduda lakadaba khudung chadaba mayam ma lakadabido moi Congress Party na daipu ngamdoribra Congress Party handak kitam da di manga khakta kabunina handak kitam da di akoi ne sarkar pai ni khoni do adu khanbi da ma phare adu sarupodi democracy da opposition gi su sober role lei constructive akoi role ga hais Manipur gi shanti lakna ba sangse lai bisle da angamba mating pangbidana Manipur gi prajada yamna convincing oiba akoi myam tokhai tanari si tanadano ba amata wine lemnana ba athubada shanti hanjina ba somda opposition gi oiba constructive role du lobiu arugo mathang yamna kanana bo honabiu
Mairoi sing dari tama fangalu amadi college ki award po oza lawik recruitment athu badalo selu haina kongjang sangsin kre college oza ki recruitment loiselu amadi college ki 4th semester course ki subject sing hangbagi matangda akhanaba ama khanghalu haina ngasi nitaipan sutekte leba directorate of university and higher education ki office ta Mairoi sing thomji laktuna kongjang sangsin lakhibane kongjang aduda desam mu ki makha leba tongan tongan ba student union sing amadi Mairoi sing saruk yaduna aikoi minai oiroi aikoi larik tamgani college ki award po oza Samri Kuntra Henbeke recruitment Athubada Losingadabani Highway Placard Sing Paiduna Kolau Lauke NEP 2020 Ase College Education Desu 2022 Ge Sasande Ge Sanaba Haukre Masida Tamakpana Hana Sahi Ahum Oramba undergraduate program Ase Sahi Mari Ge course Oikre Aruiba Mari Suba Sahi Ge Tare Suba Amade Nepal Suba semester Ge Tamgadaba course Ani degree with honors amasung honors with research haiba course ani asigi award pauza sing hapina ba government memorandum pisin duna matam ge khongjang kaya sangsin duna takna duna lakhibane laibak chibadi sahi asigi mathang tha November da exam thagadaba Mairoi sing asi phaba course asi hangdabana Mairoi lising kaya victim oiduna career mangbagi phiam da leire hojik phaba honors with research haiba course asigi subject ani khaktamak liberal college damadi NG college khakta da hangde protest aduda saruk yakiba desam gi president mayangbam somorjina phongdorpada Mairoi singna changsileba protest asuna course ani asi athuba matamda mathau taba award po oza sing athuba matana pigadabani haike honors with research course ki karamba college singda kari subject hangani haibege chapchaba ama khanghantriba phaba khongjang asi makha chada khigane Mairoi sing athuba matamda admission toraga tarik tamhanaba thaba paikhatrabadi masida thorakpa khudongsa dabasing daipta Manipur ge commissioner chief secretary natragana governor na pugadabani haike 2022 dehet hawdagi aroi ba se tamakan da ozagi award pa leira kadaba ke ma'am se matamatong college education award pa ma'am se happy da matamatong authority ge memorandum pi ba takchen ba khongjang changchen ba si lep tana tawraga lakpane ba ado laibak ti ba 2025 sida aroi ba chahi si hujik si semester ama loige da matam haitare si bhawda hairiba course ani se gi manung da yamna maru riba course ama honors with research hai ba se masigi only subject ani da college ani khakta da liberal college amasung NG college da subject ani hangban natana atopak subject amata huji phawa hangdra leba mathangi tha November sida paikha tha ga da huji phawa da kari college da hangane je haidra targadi Mairoi sing ji karai da like tam doino ba paikha ji kamai tha doino ba sumaina government na oida pata pa sum ngangjel kan Mairoi sing na victim oiraga leba je akhoi yenga kayam kuin lei haiba no ba oja long na ba si tha ba ji sahi asuk yam changi si kai no ba sugumba yamna government ki negligence oiba thawong sing ji na Mairoi lising kaya gi magi academic career da victim oiraga punsi mang ba se sungya yaroi ba government na lawning action lo junu changjeli ba protest lising pha janu ai ko han sunga haloi ba mogi security zone da ak pham gi di high security zone ni pham yaro hai ba Mairoi lising kaya na like tam phang da na pusi mang da gi Mairoi gi security di kanana responsibility lo dino baje athuba matamda emission tawraga like tamna bagi thaba paikha taragadi masida sangsilakpa akan ba khongjang dige horakan da tholakpa consequence ko dimaki responsibility Maryland authority commissioner aduga PR gi matamnina honorable governor of Manipur na masigi responsibility ko dimak pugadabni State Asigi employees sing DMD DR yaw na tabak tabagi sahi hengat hanaba Manipur governor da ayi bacharo pisni kare haina All India State Government Employees Federation Manipur State Unique President M Joy Kumar na phongdo kare press club ta pangthopa pamu singa unaba amada mahana makhata na hojik state lenga ki oina pi deba DA asi sa da kuntrama pan oiramba dai ge unifuni thoi da hengat lagani hairabasu central government ki sa da yankai taruk pi deba asigum na hengat hanbio India gi atai atopa state singda pi deba DA asi sa da yankai gi ngakthani Madhya Pradesh state tadi DA asi sad humpuni thoi phawbo piri amarom state asigi employees singi thabak tawagi sahi ase humpu oiriba asi sahi ani hengat handuna humpuni thoi phawbo ohenbio college oja sing amadi doctor singidi thabak tawagi sahi ase humpu ga manga oikrabane sahi humpu thabak potha bagi matam oibana state asida hojik job vacancy asili singni phuge mathakta leire phib masida lenga ki loisang singda thabak ningthina tawba ngamgaduri bano haike masigi mathakta thabak tegi potharba new pension scheme natragana unified pension scheme ase employees singi oinadi kari sukana ba scheme nate anoba pension scheme asidagi thabak tegi potharba hal oraba miyo singbo orpi nai bibagi thawongne maram aduna all pension scheme adu chana hangadabani haike
मणिपुर स्टेट की हजिक गवर्नर ओइबी बा काई नजर बा कोई गवर्नर दा कोई मेमोरेंडम ऑफ पीजे मेमोरेंडम सी याला बा कोई दाबी दी कोई हजिक लेबा डीएसी कोई द एम्प्लॉयज के बीबी के डीएसी हाना 39% बिरमबदी 39% 2% अमा आपचल लदी आइना गवर्नर की गवर्नर आया बीबी कांदा आपचल लगा प्रोजेक्ट को कांदा तो गवर्नर बीबी के तसे मनी मसी याम अपिक पक्के माउना मनी आई खुद मने मनी नतबा तो स्टेट खरता कोई मध्य प्रदेश तो जे 62% की है एमपीएम जाओ दे वो तो स्टेट से अहम बतना जे अयाम बदा 50 की मदद में की है मनी को दी हम चले बतले को मसी तो बिगे को है से वो ना करना याना बता भी ना तो Law and order fagale haina panghai da hairaga Manipur ge governor Bangaloga yama naknaba mafam ya school da yumda mathanta leiringai da thabak tegi pothara ba Dr. Asim Rita bo tamthin halamba haibasi yamna laibak tibni aran matabu sing frida thadopagi achoba khudam amani haina veteran politician Okram Zoina phongdokre kawada leba mahaki yumda pangthopa paugi mifam da o Zoina makha taraduna sel kharagi damakta yumda leiringai da Dr. Rita bo halamba haibasi santi da thajaba law and order thajaba missing the state order oidre takpani masida leiba PR lengak asna law and order phare haina claim toribasi aranbani haibani Kaida karigumba anda kanagumba political leaders in Manipur ki law and order phare haise masi Manipur ki law and order si phabam malan nabagi ai mawo da Panba law and order ni aduga tasyan namak Manipur ki law and order city hari hai na koi na claim to bada badu asumba wairoi and law and order faraga bu yum da uji hing bu kinari se masi law and order fever public yum na ti and law and order fare to it is wrong akoi Manipur ki officer director of arts and the culture gumba mani commissioner art and the culture gumba na hari was hirongi re lendo thugai na bada Madai the Moina Tugabi Yatika hide the Kagan the Galeva have see Idimasi Asumban and a low day Marandi, but Nintina Larry Haidaba, Mewing Anthony, Shaswanda, Bhaptaram Anthony, Moy Aduguma Mayam, Aduga Marile never Mayam, Madaida, Ushanan the wife here. Shilongi Red Land Tugaivada, your reversing dom Matudi, or Matichava than the Pongam to E. Hydra. I must see Matamjage. Amaramna Silongi Red Land Raspberry bo October tangni pan uful talan thugai khre hairi bo ase thugai dringai da mari lenaba singda haiza khre maduda tapi khidre masida protest toriba asi asum bani adubu masida lightla su hairaba arin kasagi director commissioner oriba singna thugai ba yade haibegi mahuta khangsin adana laibasi laibak thibani thugai bada yauriba sing matik saba charak pifam thoi loinana Manipur gi lambi thongi phibam phatriba CPR mamange BJP gi beriana lusingba lenga ke daip tok opham thoi mailenaba engineer na singba tana dana kendra gi mihu singda lambi semnaba thabak paikhalu haiduna lupa crore manga thada duna khorsa tokthokibagi mahai ni haike work program yaudna election mamanga board kana bai na engineer ki supervision amma mai out the pasu the sujal laga paisa lok thoke na to bodagi mado Manipur sarkar ki order amana ti ranjit na soi tawba jun gi tang taruk 2022 da mayam si kaptat ki bane paisa mayam se sarkar same ba hai bisi apna pami se masi maru e maram di Manipur ki territorial integrity ethnic identity amasung harmonious relation of ethnic communities masi shanti leine hingna pamda bani na ba sarkar ma semaga madugi sarkar na BJP ki sarkar di oiba duga madui sarkar du sema kana maduna sekai ri mai he masi lokthon ga do gadi madugi sarkar no kana ba sarkar na te yes some of the political leaders MLA kar kana gi bai Manipur ki ngasi pamyo pandam do du yoro Manipur government employees singe pifam thokpa DA amasung pensioner singe DR mapung fana phanghan bagi mahuta hana piramba DA DR 39% nage 3% khak hengatnaba governor in council na ayaba pikre haibasi yabangam loi haina Manipur state pensioners unions ki maike nege pendaba phongdurakle iramasi ki matang da pisum thongda leba Manipur state pensioners union ki office ta paumu singa unabada Manipur state pensioners union ki president L Saratna central government employees singe DR asi
rate asi 58% yokre Manipur ga thangnana leiriba Assam amasung Arunachal Pradesh su DADR rate asi 55% pire adu Manipur ge onadi hana 39% piramadi 3% kak hengatpa asi employees singi apambagi mayuktani employees singna thengnariba awaba amadi demand sing asi Yauba memorandum amasu state government ta hanadigi pisan balaikre adubu government ki makedigi hiram asigi matang mari wari sanana ba yauna positive over response amata pidaktana leiri lenga ki thong asi yaningda ba amade penda ba phongdok po oin la libu October 13 tigi October 13 fa ba employee singna black best chetuna thabak tabai khongjang sangsinana ba sem sare masida government ki makedigi positive response pidakta ba tarbadi November mari dagi employee singna pen down strike satharagani haire October की तांग कुंतरी तक की कुंछा बाबसे नसी कोई लेक वेस्ट है तो ना सका की थोड़ो मयाम से लेकर कर्मचारी सिंह पेन दबन वाई तब उनको ना बा कोई सेम चाजरे अभी तो मशीना अमुक सु रेस्पॉन्ड तो भी डॉक्टर का दी नवे मुझे तांग मरी इस लेगा कोई पेन डाउन स्टैक से मयाम डिपार्टमेंट खुदिंग बक पेन स्टैक तो बा तो कोई वारे से लोग जरे कर्मचारी मयाम सु Mayam की कोई फॉर्म तो पा पेंशनर मैम खुद ही कौन मसीगी स्ट्राइक से सपोर्ट तो भी हो कॉर्पोरेशन भी हो डिपार्टमेंट ने ब्लैक वेस्ट पॉटे से मसी मपुम भाना सहयोग भी हो हर से मसी कोई मसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुतांग में कोई थम जगह Diwali kumai na lakpada Manipur Governor Ajay Kumar Balan yafa pauzil pilakle mai gi kumai Diwali na lakpada Fattabagi mathakta afabana amambabu anganbana mai pakpa adubu ningsing hale kumai asna lakpada amato ebagi thauna thajanaba nahaunana ningsing hangdigi khudong saba lomina hause state asigi community khudingi amana amabu ikai khumnaminaba thajanaba loinana amato ebagi mari purapo orasano Diwali kumai asi harau tayamna aige ithaudang khangminaraga nungsi sanabagi paujel biminaraga lu nanba environment akai ba pidana pangthuk minase Maingal gi kumai asina lamdam asida peace prosperity progress purakpa orasano haina paujel pire Diwali kumai na lakpada hanagi minister N Biryanna miyam de paujel pirakde kumai asina lamdam asida khundaminariba furup khudimak nungsi sanana himminaduna sakhotpa lamdam ama orasano haire Speaker T.S. Saitrabhatana su Diwali kumaina lakpada miyam da yafa paujel pirakle Diwali kumaina lakpada amambabu kokhanduna Manipur asi mapangal leiba amatu oiba nungsi sanaba lamdam ama purapo orasano haire Diwali kumaina lakpada kumbi kendagi MLA S Premchandra nasu yafa paujel pirakle maigi kumai oiba festival asina lamdam asida ing tapa nungsi sanaba amade sakhotpa lamdam ama purapo orasano haire Diwali kumaina lakpada Singjamai SG MLA Yumnam Khemsana Manipur gi miyam de fa paujel pirakle ma ki paujel da Diwali kumaina lakpada achumba amade afabana phattaba singbu maithiba piduna Manipur da khundaminari ba furup singi marakta hena mapangal kanba amade santi leba orasano haire Lakhiba hiangai gi nini panba tangkun gomdoida pangthokudriba ningol sako ba asigi damakta miyoi kyana sem sanari khwaramal kaithel yauna kaithel kyada mi senbegi sang nomonomagi hengalakle tongan ba mafum kyadege pot laiba lakpa miyamna Imphal gi khwaramal kaithel mi yamna sile Manipurda hodik tangdu leitaba leitabana ningol sako ba asikarma mawongda pangthok haningbage haibege mathangda miyoi kyana ISTV news ta phongdok narakle Adu ko ji chakong ni hana mayam langa abanina lilikeng ju chahi gi dum kanona go mena kau bani haba admaina dum thorom je pangthok pa oi chanu chahi ji magi lakada ba chahi ji chu irang thok ta ba nagi mayam ana ayek laiba mayam ji chu na da ba sinung changna khana chaina dana Ibak miyam che chanti laina laiba oina rasi haina haininge akhoi ramdam je thokjaba posak leidana ko si khakdang khak taw honninge duga he na thoiba mayam ama hekta khangde mayam nam tawna ba yawiba ko si je taw honningsde do ado haininge koi lan je yam thuna loisan ba pa me akhoi je ji phok da changdu lai ta dana akhoi je karam ba mahing da lei no ha ba je koi je tam bangam de ko koi phamnai ba singjina ju solution pol learning ba pa me aduga ningon sa ko boy roi ni lak ko harau ku mai khudi ma tayam na koi tangdu lai ta na
ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯧꯕꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯀꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯆꯥꯛ ꯀꯧꯕꯁꯦ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯀꯧꯕꯒꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯏꯆꯥꯈꯩ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯧꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯋꯨꯟꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯃꯨꯛ ꯄꯪꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯈꯥꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯁꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯆꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯐꯅꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯂꯩꯔꯨꯏ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯖꯔꯨꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯍꯤꯖꯝ ꯔꯣꯁꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯜꯂꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯐꯛꯂꯥꯡꯗ ꯊꯦꯠꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯜꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗ ꯄꯨꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯩ ꯔꯥꯁꯤꯡ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯄꯠ ꯑꯔꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯄꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯣꯟꯗꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯕꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯕꯖꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯌꯣꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ Ministry of Civil Aviation की One Airport One Product Scheme की मखादे इम्फाल एयरपोर्ट की डिफार्चर लॉन्च ता लमदम असिगी हेल्म अमसुंग हैंडीक्राफ्ट प्रमोट तौनबा AVSAR आउटलेट टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बासबाईना हांगदोखरे AVSAR आउटलेट हांगदोखपगी थरमदा डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल के डायरेक्टर अलांगबम जितेन अमदे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह सरुक याके AVSAR आउटलेट हांगदोखपा अदुगा मरी लेनेना टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बासबाईना डिपार्टमेंट असना पाइके लेबा खोंथांग असि अखोइगी लमदम असिगी लैजबा हेल्म अमसुंग हैंडीक्राफ्ट के पोटलम सिंह प्रमोट तौबा लोइनना आर्टिसान वीवर्स सिंगदा मार्केट पीरबगा कानाबा पीनबगी खोंथांगी मनुंग सनबने एयरपोर्ट के डिफासर असिदा अयामबना लमकोइबा लाकपा सिंगना हेल्म हैंडीक्राफ्ट की पोटलम लैनिंगबा सिंग लैबा फंगबि खिदोंग साबा लैहनगने मसिना अखोइगी प्रोडक्ट बुसु अतोपा कंट्री यौना उट्लगा प्रमोट तौबदा मतेंग ओहनबा ngambata natana लैरिबा सेल हेल्प ग्रुप सिंगदा कानाबा पीबा हेंगतकनी हाइके हाना चांगयंग लोइखरबा पार्टी सिंगना परा तंबीबा मतम ओइरे हाना आरपीआई अथवाले मणिपुर स्टेट कमिटी के प्रेसिडेंट महेश्वर थौनाजमना आरपीआई अथवाले गे नुपी सिंगे विंग अमा ओरिबा इमासा मणिपान के कसामथोंग एसी के मिहु सिंग तराम ओपुगे कोनुंगदा लेबा
Maipa Complex ta Pangtukiba Thoramda Haikre, Kasamtung LCG, Oina Punna Polling Nipuge, Imasa Manipan Gito Pugudaba Ima Chahumrom, Taram Oke, Mayasona Makata, Namanipuda, Hauditoliba Irang, Asibu Hauziki Isuna, Nate, Hanadigi Sweduna Lak Labakaya Adu. Ngasi fawa semdoktana lakpadegi hojiki irang asi thokpane asumna toroidaba thabaksing asi tawraga ngasigi manipur gi fiam asi thokpane party asawbani hairiba congress amasung BJP party asina manipur gi oiba thabak ama tawge khalakpada high command gi ayaba ngaiduna leibana tawbangamde masi tawholoige hairabadi leiriba achoba party sing asigi marakta manipur gi damakta thabak tawbang ngamba regional gi wakhalon chenma party khara tholakpa mathautai RPR party gi ima samagani pan haina mingthondana leiriba nupi wing asi asam manate RPI athawalena Manipur regional party ama ojen recognize tobada ima singna sobo thogdang pangkhibani haike isa na regional ohen ba haibasidi akhoi regional issue da nainaba state ki maramda nainaba state ki maramda phanaba tawba adugi party duna state ki issue da mangjil tharaga high command leitabida changjan giba matamda kanana no khoi da yet pangam dori base tested mayam se test tawraba mayam se akhoi na para ama tami mathau tae hojik nari se laina se hojik soiba da gidang na bana teba mamang hakta ta gi sum soira hojik sum soiba ani se soimi na bagine khoi ji waris majority parties na BJP or congress or akhoi usitri manipur usitri se kari gino khangra ma congress ta majority ohengra sit humpu sida sit ayama congress ohengra matamam da Hoji mo BJP su majority seat oiri adu kanano usitoi se akhoi na haijabadi kaino bargaining power da makhoi da full power pi dabida makhoi na dictatorship ki type ta tawri base si taholoige haragadi akhoi gi oiba regional issue da focus tawba ngamba party khar thorako mathau taeba Laliba tang kun ngomde pangthok dori beningol sakoba nangnaba mayai lambi gi oina port holsing menba hore adubo hojik menseliba thabak asi progress asina de ningol sakoba mamang de loigani haibududi haiba ngamdre ningsing mayai madudi haukiba tang traga tareta mayai lambi apunba lupna kaukiba general strike na maram oraga tang traga ni pan de Imphal West ke DC ge office ta mayang lambam Rajkumar Sial logna PWD gi engineer contractors amadi mayai lambi apunma lupke thomising apuna phamina duna mayai lambi asigi miyamna satna ba yana ba port hall main bamate wahimam laikai dege kaksing lamkhai fawba asi afaba lambi ohenduna reconstruction toba haina yana khibadege matam kaktaba general strike adu handokibane haiduna mayai lambi apun maluk ki secretary Salam Bezoina fongdorakle mayai lambi asi khogi lagi ba khoi ningol jakoba mangoi na khogi leiriba mayam sanna ba yana ba pol hol sing men ba loina na mayai lambi asi waheng laikai degi na kaksing lamkhai fawda khoi reconstruction togena yamna motorable oiba khoigi gari fajana thoba yaba lambi ama sem na bagi center dagi sanction toropagi si khoigi lagiba Wednesday misida soidana torop lagin haibagi thadaba pibira pogal hoina ngasi asi lambi ala sem ba hauna bagi damta koi pochai thadaba haudinge gi de koi balase khongjang ji hangdot ba haiba wa khongjang gi sanction jabani hoji pochai thadaba gi ayaba pibira pogal hoina pochai raw material sing asi koi mafam sida thadabi haibatai thadabire aduga makhatana koi gi DC masaju masamag yauduna koi lambian asi koi fajana semjan ana hona ba masama khakhen ana lakte yengsin bigani haiba wapom su takpirai koi mai lambi apun belumna lambi timge khongjang ase koi handok sere hadina koi media gi mafamda laktuk Naurem thong dagi National Highway 2 amade tidim lambi ka samnari ba ta'el industry dagi gari tab lambi semleba asina miyam da thengnari ba khudong sa daba singe wakat lakpadagi paswai kendagi MLA sapam kunjake sona yangsin khongsat aduga mari lenana MLA sapam kunjake sona lambi asi semna bagi process khuding loiraga lerabasu project ani nansin khibana matam laukibani maru oiba project oiba sewerage project semba loiselakle lambi asi reject payment tawgadabani housing थानबगी दमकता थब पाइखट पसु हौरे प्रोजेक्ट असी यावरम द्रबदे अथुब मतमदा कोइलास थाबल ओरंबा याबने अदुबो थबक असी कीस्टोन कंपनी ना पाइबनी हजिक सेमबा हौरबनिना नोंग सुद्रबदे निंगोल साकोबा ममांगदा तागेल दगी घारी लंबी कोइलास थाबा लोइसनगनी हाइखे अफबा प्रोजेक्ट ओइना अखोइनसु करियानी स्टेट की पंजमा तिकजाना लेताबनिना अखोइना कमबदा थोगना लोइदौ माबदै दु उपाय लेतरे अदैदि कोंटांगना अखोइना आफ्टर लॉन्ग परसुएशन रिटिंग चिना चिना मुये Korean soil projects loibire
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯤꯄꯦꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯅꯟꯖꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯨ ꯀꯟꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯦ 19 ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯗꯕ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Welcome to Kumbidagi Wangu Thongkhong Taba Lambi Mathangi rainy season laktanga black topping taunaba pandam thamli haina Kumbi Kendra MLS Prem Chandrana haikre Kumbi Kendra manung sanba mafam kaya da lambi pakthonaba art waki thabak toriba Welcome to Kumbidagi Wangu Fabugi lambi gi film MLA na koina satuna yengsin kre MLA na makhata na lambi asigi mathangda hojik lambi ase pakthonaba kanna sem sabagi thabak kanna sathari bane sagangdagi Wangu Fabugi pakthonabagi thabaksu athubada tauragani maram aduna lambi ase semlakpada Uful Kara Hoba Hibasi Masana Tabane, Kodakta Hector Black Topping Tobudi Yadabana, Hana Lambi Asig Artwork Asi, Pakatpane, Atubada rainy season Asi Laktangida Black Topping Tonabakan na Honori, Lambi Asi double length Honaba Honabada, Lady Bamiam Sumateng Pangbiu Haike. Social media Pabi Mamzo, Lambi, those Sanse Kore, High Natapa, Hibiki Tonazo Legabani, Asoi Badu, Uraga Nanga, Ming on the Ming of Tobing Tabakimbuda, and then Bima Mize, Koita Rodovani. Madu Yarim Kata Jixi, Lambi, Pakton of one of the Tuan, Balabak, Arwaki Tabak Tauri, Arwaki Tabajuzik, no Krataba, Ramukang, but of the Ifunra, which is Mr. Honusani, the black topping head last Riboki, Kolasik Hadri, Mayam, Rokra, Kanang Tab, Yamna Tubuda, Koikan Honari, and Angamba Levenda, so District Administration Kaksing Amadi Kaksing Municipal Council Gimiyang Makada Kaksing Bazar Business Welfare Association Tamadi Naha Singe Kongtang Napuna Sinduna Anirak Suba Night Plaza Kaksing Bazada Ngarang Pangthokre Thoram Aduda SP Kaksing Priyaders Ni Larsamna Lesini Kun Humdagi May Ahumdagi Hauduna Manipuda Tokiba Thoning the Batodo Adudagi State Asida Hanugum Hausagi Punsida Chapsana Hanjile Hybermakti Yadrabasu Santi Leribagi Mawong Amada Lakle Matam Karagi Mamangda State Asigi Chinga Tamga, Tainaba Tongan Tunga Mapam Singda, Mark Managda Toganinda Batogdo Kara Tolamba Adu, Kitang Hantabagumna Ure Haike, Riadas Nina Makata Raduna, Toning the Batogdo Aduna Maram Oduna Awab and Nanglaba, Muyaka Sutapna Tamna Yum the Handuna, Mausage Punsida, Tangdu Laitana, Lainaba, Manipur, Lainga, District Administration, District Police Amade, Miam Puna Hona Duna State Asida, Mausagumna Santi Handilagnaba, Lieptana Honari Haike. Angamba Hata. Equally, Mipum couldn't not know government ki side tagi, district administration ki side tagi, security agencies deployed to Riba, including police. Onamat ki side tagi, karma mong da koi lamdam se desta Santi, ing bachikpa, tangdaw laita ba, adugo mapibun mama, tarak na ba, Health Services ki Director Dr. N. Hemantuku Manalu Singba Health ki Makok Chombo Official Team Amanangasi District Hospital Bisnupur ge Pibam Yangsin Kre Yangsin Baduka Mari Lenana Director na District Hospital Bisnupur Ase Bisnupur District ta Natana Atopa Singe District ya de Sulayam Bagi Kudong Saba Pi de Hospital Amane Maramasina Hospital Asida Hozik Ladiba Award Apa Hakteng ana Yangsin ba Lakpane Hana Mamang da Ledama Hospital ki PM ka Hena Pagat pa Ui Adubo Hospital Asida Laifam Topa Award pa Kaya Lede Haiduna Kanglabinina Haribo Wat Pasing Asi Mensilaga Mapung Fana Ana Laying the Hena Kudong Saba Pina Ba Honoragane District Hospital Oibana Pidiba Facilities Sing Asi Mapung Fadre Haike Director team si matam with them lahi high last 5 years the angakpa phangna mai improvements leramni ar improvements lemani gi na hoi demand helakana apaina piba facilities na sodhawa masi langpima ke ni hojiti demand jam hengale asigi visit asigi matungda kada de kari sangdok sadok pa khoi athubagi plan adagi asang ban long term plan am toroga akoi shoi duna koi people le aspect riba healthcare system sa koi improve to the choi na ki koi business na khara dun do koi contribute to ngamani Hauji Paugi Marakta Natin Mabrek Amaluminase Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna magsibu kudakta phanba ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup
Shija Breast and Thyroid Clinic. Shija Hospitals now Breast Cancer Awareness Month asibu pangthokpa oina lakliba October gi tarik taraga humdoi dagi taraga nipan phawba loinana kunmari dagi kuntra mathoi phawba free breast and thyroid cancer screening camp pangthok jagadauri. Mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedures da 15% concession gi khudong chaba pizari. Breast and thyroid kamari leinaba hakchangi nuaitaba laibiragadi khudong chaba asi lobi hau akupa marol gi damak Shija Hospitals da paw phawbiro. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking the Makataba Pogda, National Program for Health Care for Elderly Ki Makada, Impal West District Ki Oina International Day of Older Persons Ke, PIC Mekolada District Health Society Impal West National Pangtokre, Taramadu the State Nodal Officer Dr. Laimayum Tilake Sori Devi Amasung Lamdam Aduge, Pradhan Tombram Manglembana, Maruba Musing on a Saruk Yake Bagalina, Miyaki as a Saruk Yake, Taram Aduge, Manusana, Ahal Kuntra Rom Health Secop Toki Bagalina, Asam Bakudol Sing Pidunekai Kumnam Utke, Taramaduga Marilena. Ahal Singi Haksang Fana Tamnaba Wafam Pongdoke. Tawal District Hairok Assembly Constituency Ke Manungsan Laiba PSC Kulge Konai Pam the Laiba Amata Nairaba Water Supply Scheme the Court nothing but Tamliba Asimiam Ge Yanguna Lokopio Amade Sakova Mamang the Ising Tabio Haina Konjasin the Wakat Kongjang Sanction Kibagalina Mari Lenabo Authority Singe Puning Sing Silakle Wakat Kongjang Adu Saruk Yakeba PSC Kun Committee member Ice Persuram Amade Maira Pabi El Landholina, PSC Kulgi Water Supply Scheme Masida Ko na ating batam libo ase Miyamgi Awabu Ubiduna, Batam Pumbagi, Lokto Piduna, Sakobam Nangnaba Ising Tabio, Kul Asigi, when the Water Supply Scheme Masinatana Ate Ising, Pongpam Laite, Hana Kul Asida, Handpump Ani Lerami, Madusu Haziki, Hazik Te Animak Amata Yakidre Hariduna, PSC Kulgi Club, Maira Pabi Amadi Kunza Singi, Makedege, Ating Malokto Piduna, Ising Tabio, Haina Madilena Bosinge, Puning Sing Silakli. Inbiduna ko na thamliba thingba asi lokthokpiu maramdi hairiba khul asida leiriba water supply asina parja mayamgi asida piduna ising chanagadoribani maramdi asinatanadi ising jabagi pambai amata leite helpam ani lemba adusu helpam punamak khul asida yadre asiju sarkar ni injanbidre maram aduna hairiba water supply asi athuba matamda thingba si lokthokpiu haina khul amadi maya pabigi makaidagi press ki mateng loduna miyangi mapamda khanganjari Ông khuding mà kỹ sinh ám bao lấy tiền, ở đây là tuổi tí mà sang khang nuôi mi bukhi số lấy tiền, tuổi rèn số lấy tiền, giang quan này, ở đây là miêu bên này hình như bây mai sinh nung chết, nói si giàu đó bây giờ tiền, ở đây là thình bên mi đó, thình bị cái nụ tháo thuốc bị đâu, à quay khun xin hao rồi cái nó tổng đi. South Mayon Village Level Federation Ge Mapok Kumon Tharam Amadi Sahi Ge General Body Mi Pham Pangthopaga Loinana SIC Tragani to the Community Investment Fund Lupa Lak Tragani Pan Yan Thokre Ngaikong Kulen Lai Harabung Community Hall Ngaikong Kulen na Pangthokiba Tharam Aduga Mari Lenan South Mayon Village Level Federation Ge Makhada Leide SIC Train Thoigi members singna Belab Sing Assembly Nung Sinaba Lengzil Manaba Amana Amagi Mateng Pangnabana Sauna Kanaba Phangba Ngamle Haina Phongdok na ke MSRLM block in SASKS Vizina, Bharat Sarkar India Ge Kungang Kudimak Saukanaba Amadi Rural Area the Ladiba Mama Oibut Nupusinge Senbilon Fagatnaba Amadi Makoibo Kusa Haihenduna Masamarom Dom Mipal Tang Dana Hingzabang Amnaba Paikalak Diba Skim Sing Asige Kanabakaya Asi MSRLM Ge Makada Lekai Lekai Kungang Sing the Ladiba Nupusingda Kanaba Sauna Piduna Lakli Haike BLF Sibu CNB BLF Sigi Masao SSG member Pungamagna, Apoy BLF asi Kamay Toroga, Apoy Chapat and Gede, Apoy BLF Yoga, Toro, Matolokamagna, Apoy Punna Saruyan, Midabiyate, Masisu, Aidi, Tobo, Topotoga, Amani, Hyperpotsi, I want the start of powder ready, I want the country ready, Hinabi, and the Genevi, and the Wakano, Single position later ready. Hey, Ma, it is so. Sokat mayon PLF is a man in the neighborhood.
Salin Digital Amadi Bahuzana Saiti Academy National Committee of India Manipur State Naningo Sako Bakumai Gamari Lenana Tha Sikitan Community Faba Pasoi Fa Trade Pangthokadaba Ningol Kaitel Haina Mingthon Manipurge Entrepreneurs Mangana Sinba Pop Up Sell da Saruk Yaribo Entrepreneurs Singda BSA Amadi Salin Digital Official Singna Haktengana Satuna Poning Takot Kre Taromasik Mari Lenana Siamen Salin Digital Amadi Bahuzana Saita Academy Manipur State President Panjabum Lanazit Singna Hai Kibada Mipung Kudimak Lengaki Tabak Pangba Haiba Asidi Oitoktabanina Entrepreneurs Singbo Lengana Ahenma Yang Sangduna Makoigi Damakta Tabak Tarum Kaya Lengana Lakut Piba Matoktai Haike Nexus English Tutorial Taubal Wamatabana Sindra Tasik Tang Tragni Toida Pangtok Kiba Second District Level Grammar and Spelling Competition 2025 Ki Makobatang Tarabasinda Mana Matum Sing and Topiki Toram Tawal Wamatabadaleba Zovial Career Foundation Campus the Pangtokre Makobatang Tarkabasing the Mana Matum Sing and Toki Netaji Subhash Chandra Bose Avi Sia Vidyalaya ki Mahiru Singh Takpi Tambidiba Newly Engaged Ozatra Mangagi Thagi Honorarium Kumbi Asigi MLS Prem Sandrana Oza Singh Kusuna Bagi Tharam Ama Kumbi Deleva School Asigi Campus the Pangthokre Tharam Aduda BJP Kumbi Mandike President Sharam Angosana Wangutera Kongram Pansaki Hanagi Pradhan P Balesor School Adugi Head Master in SAS El Surjitna Oriva Musing Onasarup Yake Puna Ozatra Manga Dapun Basan Pam Lupa Lak Aniga Lising Kunmanga Oza Singh Yantoke Tharam Aduga Mari Lena MLA Nahaki Bada Ngasi School Asida Tamliba Mahiru Singh Asitungi Yumbini Naha Wediva School Mahiru Singh Na Hauditegi Hauna Taxikasi Hauna Lonsat Asi Su Yamna Mathok Tare Hairaduna School Asigi Waliba Punamak Ngamliba Makai Hona Kigani Haiki Pata Buddha Tomak or the Witting Support Tonabaki Hinabali Tabutuna Nasigi Ekoigi Manipur Akoi Nasika Manili Habakoi Kangi We Adubu, Big Divisasingi, Nauri Voisasingi, Wakalda, Amadi Makoki Tonga Tonga Educationgi, Lamsing, the Makoki Laki, Punsigi, Orakado Film Singer, Masikum Mamido, Tahandanam, Amadi Oyandana Honapa, Aidigamakai, a Honagani, Honadan Sulami, Awat Pukudima, Aidigamakai, Nogidam Tatawani Habsima, I promise you in a I New Era Week 2025 ki Mana Matum Yantopagi Tharam Thabal Okram Wamatabad Leba School Asigi Auditorium the Pangthokre Tharamadu the DC Thabal Hana Kamai Yauna Miyakan Sarup Yaki Handak Sahigi Kosem Naloba Higher Secondary Examination 2025 School Asigi Thodo Hendolaba Mahiru Singh NEET 2025 Power Kraba Mahiru Singh Inspire Award Pangkraba School Asigi Mahiru Singh Best Student of the Year Mingthol Pangkraba Mahiru Singh Loinana DM University ki Physics Department ki Oina MSc First Class First Taduna Gold Medal or Krabi School Asidagi Haukibi Ningthozam Sophia Devida Memento Certificate of Honors Yauna Selgi Mana Kaya Piduna Puring Tagot K Loinana I Nipan Shuba New Era Week 2025 ki Oina overall champion Takraba Green House Amadi runners up Takraba White House Ta Trophy Yauna Mana Matum Singsu Yantoke Saki Seza film banners ki makada miyam da top waklol ama pinaba pandam da maru oina black art yumpam oiba safu haina mingthon ba film ama MSF DSK auditorium the release tawkre film adu release tawbagi thoram adu MP Dr Angomsa Bimol Akwizam Rita IAS RK Nima yona film ge miwai kana saruk yakhi Porongpa Thawan Thabada Leba Iconic Living na Nauna Putopa product Thawai Thawai Loans Tokre product Asigi Matang the company Asigi managing director na Kanagumediki Maru Eba Photo Sing Hapa Yanava design toba product ni Haina Singtharakle Infal English Scholar Singzamai Wama Mongkang Lambina Sinuna First So Kelske Tharam Amangasi Scholar Sida Pangto Kore Tharam Asuda Mahiru Singda Ozasina classroom the textbook Kaktam da Takpi Bada Pangliba Loksing Adugi Matakta Hiena Tongan Tungan activity Kaya Pangtok Tuna Mahirwe Aduge Masada Lotuna Leba Haitu Singtweba Tona Lingzil Amadi Afaba Maike Romda Laknubugi Tanza Ama Utonabagi Lambi Ama Piri Masina Mahiru Singh the Hiena Kanaba Piragani Haike Northeastern English School Morang Kampu Infal East Ke Kuntanipan Soba Foundation Degi Thoram School Management Committee Amasung Staff Singer Senior School Asigi Campus the Leba Nomaitem Gulam Sat Memorial Hall the Pangthokre Thoram Adu the Kurai Kendagi MLA Laisangtem Susindro Yauna Miyakana Sarup Yake Thoram Aduki Manungsan School Adugi Mahiru Singh Tongan Tungan Kalsargi Jagu Singh Utkibagal Winana Mahiru Singh Semzaba Model Singh Utpa Exhibition Amasu Pangthokre
Apunba Umang lai kanba apunba loop ukal Manipur ke miyang makada Samaram Youth Volunteer Reorganization SYV o Samaram na akhanana class Aitage class 12 fawge manungda leiriba mahiro singidamagta lai harauba karino khangminasi haibasida nomagi oiba training program ama Thawal district ke Samaram mamang ikop ningtho laibungda pangthokre Anobo Kunai Amagi the Mata Kanta Minasi, Shandok Minasi, Hyba Pauzil Piduna, Kumbi, Santong Upper Primary School Headmaster Su Odiba, National Teachers Award, the Oza, Kangenbam, Indrakumar Lamzi Makad School Game Mairo Singh, Kayaga Puna, Satarakpa Sunday Campaign, Amadi Awareness Ki, Taram, Nasisu. Ngarang su kumbi ketel yauna akoi bama pham gyada sit siamuga luina lambida hunjokpa plastic ke polam sing khomjin tasin kre chathari ba Sunday campaign asuda kumbi dileba new model public school ge principal Hemam Raju nilu singduna school adugi Mahiro Singh kya saruk yaduna punna pangthuk minakre Sunday Kudingi Leptana Ozaki S. Indra Kumarna Pangthuliba School Campaign Aduge Marang Matang the New Model Public School Kumbige Principal Hemam Rajuna Phongdor Kibada Oza Indra Kumarna Tauriba Thabak Singh Asi Yam Nasing Thaningai ne Ngasi Oza Sina Tauriba Asi Mahiru Singh Amadi Tungi Kunai Asigi Damaktani Haike Apunna Fitness Center FC State Level Transformation Cell and Sahi Kudinge, Satrapuki, Manung Sanatra Suba Edison Ki, Ahan Screening Gate, Toram Pangtokra Matunda, Selensa Sige, Manung Sana Social Service Toram Pangtokre, Tara Suba State Level Transformation Cell and Sasida Saruk Yadaba Nupa Masinupi Participants Singna, Saruk Yaduna Nagamapal Rims Road Sangpam Masindagi, Hauraga Rims Get Power Sada Kiba Social Service the Apunma Fitness Center Rims Road Ki Founder Managing Director Yunam Hamlet, Zimbasigi, Trainer Singh Amasung Training Kan Saruk Yake, Yunam Hamlet Yauna Saruk Yakiba Singna Social Services State Level Transformation Challenge Asige Manung Sana Pangtokpane Masidagisu Participants Singda Mark Pigadoribune Haksang Pana Lainaba Honabada Akoi Bigi Pibam Luna Nana Thamba Yamna Mathok Tai Haike Chang Hana Pagahadi Lu Lamba Lu Nambas Hanandakawi Lu Nambas Hana Payotini Nalakan Chang Padini Adi Laina Tunalotini Si Pandam the Queen Transformation Challenge Kimailena Queen Social Service Queen Sijavani Manipur Legislative Assembly election da Sugnu Assembly constituency degi Anirak Mai Paktuna Manipur Lengakta Tam Anirak Minister Oiram Laba Mayang Lambam Babuna Laikedabagi Traganipan Suba Kumon Taram Ngase Laikedabagi Masanupa Mayang Lambam Binot Ke Kaksing Kunau Hizam Angom Lekai de Leiba Yumda Pangtokre M Babu Singh Memorial Trust na Sina Pangtokiba Thoram Aduda Trust ke President Kumuksam Sanayama Secretary Kumuksam Sana Zauba Kaksing Kuno Municipal Council ke Caretaker Person Kumuksam Leima Devi Caretaker Councillor Singh Catherine Mayum Indubala Kumuksam Radhamani Wangu Gram Panchayat Administrative Committee ki Hanagi Chairperson Rasam Deviana Thoram Apusing Oiki Thoram Adu Saruk Yakiba Miyamna Laikidraba M Babu gi Photo Dalai Sukatune Kai Kunabu Utke Loinana Kaksing Kuno Umatel Amadi Thongam Degi Sahi Marfuga Taruk Suraba Ahal Kiyada Asam Kudul Tamdani Kai Kunabazu Utke Thoram Aduda Wangang Kibasing Laikidraba ex Minister Mayang Lambam Babuna Sugnu Assembly Constituency Amadi Manipur Miyamge Yaifana Ba Paikalamba Tungan Ba Tabak Thoram Singbuna Hona Ning Ke Panbaya Badi Laikidraba ex Minister Mayang Lambam Babu Sugnu Assembly Constituency dege Mikal Anirak Mai Paktuna IFCD Art and Culture Family Welfare Amadi Kadage Minister Oiram Ki Haire Tumba Yam Nasi Taripun Tokaba Dasi Hasan Lagi Devan Tokaba Nuito Oiva Taripun Suoiva Adu Sugunu Vidasida Lagi Devan Mumna Niba Pamato I could trust them with the Sinjaraga, Trust the Sinjaraga Badu Taubre of the Pajo Tormum Wigani, High Badu Maram Wajaraga, Pasi Kapsin Kuno, Ilumdam, Martel Tongam, High Ribbon, the Masuka Lady Bahal, Lion of Imas, 5 person Bukonaga, Kabacharaga, Magi, Manungi Bagay, Agamakun Masam, Tomjagi had never battle to India ki nupi football da historic oina kuntra suba edition fabada kungani palak final sangmada kungamari dak champion oiduna All India Polo Federation na piba lemzaningai orba trophy amadi sel oina lupa lak ani makai piduna Manipur ki sanuroi amadi official sing Imphal ki BT International Airport thorakpada miyam na harauk tayam na oktuna poning thawat kre ilam sida network asige senior sports journalist bayani thawzam dige paudam ama
कुंट्रा सुबा सेना रोमांस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप पर राजमाता जिजाभाई ट्रॉफी की चैंपियन ओइदुना सिंथानिंगाई ओइना चैंपियनशिप असिगी कुनवरीरक सुबो ओइना चैंपियन ओइदुना लेमजनिंगाई ओइरबा ट्रॉफी पुदुना मणिपुर की सानरेमदी ऑफिशियल सिंह इम्फाल की बीर टिकेन रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोरपदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी याउना अतई ऑफिशियल सिंहना हराउते यामनो ओक्तुना पुनिंग थगटखरे कुंट्रा सुबा एडिशन फावबदा मणिपुरना कुनिपाल लग फाइनेंस चंखिबदा चैंपियन कुनमरी अमदी रनसप मरी लौरे चैंपियनशिप असिगी अरोइबा मैचता मणिपुरना बेंगालबु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिदुना अमुहना चैंपियन ओइखिबने चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की सानरोई कुन सरुक याखिबदा सानरोई तरामरी इंडिया की तोंगान तोंगानबा कंपटीशन सिंगिदमक लेहौबुना मरम ओइदुना सानरोई तरुखक थोरखी ओपगी थोरमदु सरुक याखिबा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एल ज्योति मोइरोइना मणिपुर टीम की सानरोई सिंग अमदी ऑफिशियल सिंगबु थागतप फोंदोकलदुना इंडिया की नुपी की फुटबॉल दा मणिपुर की सानरोई सिंग पीरिबा कंट्रीब्यूशन सिंगी मतंगदा नेटवर्क असिगा अखननु उनबदा फोंदोरखिबदा 30 की मनुंगदा 24 चैंपियन नि मरी एमना रनर्स अप नि अमना सेमीफाइनल लेहौबा अमना क्वार्टर फाइनल दा लेहौबा प्लेयर तरुक का ऑफिशियल मरी दगनी थोंगरी से अतोपा सीनियर के प्लेयर के शिलोंग दा ईरान का नेपाल का इंडिया की मैच की चखरे अंडर 20 की प्लेयर मयाम बेंगलोर दा इंडिया गेम की चखरे लाख अनी का लिसिंग अंकै प्राइज मनी से अखोय अम्फा न पैसा मरी लोरोय मोय मयाम न चमन न यंथोपिगनी पैसा दु क्लियरेंस फंगम तुंग चंगम तुंग दाय कोय रिसेप्शन म तौगनी कुंथ्रा दा कुनमरी लोबा मरी रन सब ताबा अनी म तौदबसे स्टेट अमता लेते असे मणिपुर की नुपी की हिस्ट्री दा फुटबॉल दा अहम बनी मपान दगी टैलेंट हने न लाखो मयाम से कोई चाहिए हुम की ओइन थिंगरे नॉर्थ ईस्ट की दमते सर को जी प्रिपरेशन हरगनी नुपा सब जूनियर निंगो चको नुमी टांग कुलुमदोय दा थादोकदनी मोय अमृतसर दा अदुगा हौजिक नुपी सु प्रैक्टिस कना तौरे मियोय खरने दे मणिपुर की फुटबॉल से मनिंग हले हाइने अदुबाई खोइदी चाहिए अनि सुरे इंडिया की बेस्ट स्टेट ने ना परफॉर्मेंस फजबैदमक्ता प्राइज पीबा हंदकसु चैंपियन अहुम लोरे विनर अनी तारे रनर्स अम तारे अदुना स्टेट मयामना सिगी लमजेनसु तानबा फंगरोय हंदक चाहि सोय खोइना अदुम आशा तौरी सोयना लौगनी हाइबगी मणिपुर टीम की कोच इलांगबम रतनना चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की सानरोई सिंग पीखिबा परफॉर्मेंस सिंगी मतंगदा नेटवर्क असिदा फोंदोरखिबदा परफॉर्मेंस से फ्रॉम बिगिनिंग याम फजन लाई फर्स्ट मैच से अखोइना एक्सपेक्ट तौद थुंबगा नोंगाला सानाबनिना याम वाना थोगतरा कान खमे दु याम लाइना अदु सुम सानेगी सेकंड मैच लाइरे मतंग परफॉर्मेंस से फॉर्मेशन जो सिस्टम जो खगा चेंज तो सानाबनि अदु मायाम फील्डिंग पीरेगा अदु अब तो सेमीफाइनल बो फर्स्ट हाफ ता खतंग ओय हाइबने मोइना काउंटर अटैक तो गोल अनि चनगे तौए दु खुइ पांथोने याम लाइना सेव तौरे अदु सेकंड हाफ ते खोइना फजन ब्रीफिंग तौरकना अनदर स्ट्रेटजी पॉइंट अमा सिंदोक्सिन ख तौरकना सेकंड हाफ ते खोइना फजना सानारे मोइना हदोने मतम सुबंग मंगदे खोइना चनबो गोलनिना कोई चैंपियन दु डिक्लेयर तो चप मानना कोई याम नवायना नुगाइबो मोमेंट बिकुप ओइगी टीम मैनेजर टीएस तबाबीना चैंपियनशिप असी माई पाकनब होनबदा ऑफिशियल सिंगना लौखिबा थौगांग सिंगी मतंगदा नेटवर्क असिदा फोंदोरखिबदा चैंपियनशिप ता अयाम्बा हाईएस्ट अखोइना स्कोर लोय तौरगा लाई तोपा स्टेट की दी अप डाउन लै अखोइ की दी अप डाउन सोय लेते अखोइ की एवरी मैच खुजिन दी हाईएस्ट मार्क हंतनी आइगी कैनोदा आइगी वाखलुंदा प्रोसेसिंग अदे पासिंग अदगी अखोइगी कम्युनिकेशन याम वेरी गुड अदो फाइनल दा खैतंग हाइदि फाइनल से महौसाना अफब टीम अदुम चंगकनी अखोइना हेले ऑटोमेटिकली 1 by 1 अदुम हेले खलगसु फाइनल दिदि मोइजु चंगई बनिना खरा तप ओइना सानगी अदु मथक्ता इंडिया की टीम कैनो प्रिपरेशन तौनबगी तपता सिलोंग दा सकिबगी मोइ खुतक्ता मोइ ट्रायल लाखबा मतमदा मोइ दा खैतंग खोंखु सोखिने हाबगी ऑल आउट सानबा ngamgide adu katang kak aina thawai nungai jagide adubu last minute di akhoi second half di aduma mayam do sintok sinjing katang tawga play gi ahomba leirakanda akhoi sumaina gon chalaga winner se lo kebin goalkeeping coach M Amarjitna मणिपुर की सानरोई सिंगना मखा ताना हेना स्टेट असिगी दमक मसक ताकप ngamnaba मणिपुर लेंगांगना तहुनिंग सिंगी मतंगदा नेटवर्क असिदा फोंदोरखिबदा एगे पुंसिगी अहानबा सुमाना
ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯞ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯝꯐꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯠꯆ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯋꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯕꯥꯕꯤꯌꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯦꯝꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯤꯞ ꯃꯤꯗꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯑꯋꯥꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯟꯗꯥ ꯀꯣꯝꯅ ꯒꯣꯜ ꯆꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆꯁꯤda ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯁ ꯍꯝꯕꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯅꯕ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯖꯤꯛ ꯃꯥꯡꯊꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤꯅꯥꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯦꯗꯔ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯍꯣꯏ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯆꯥꯕꯗ ꯀꯔꯤꯅ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯕꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯒ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯗꯗꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯗꯦꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤना ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯔꯠ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ 11 ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯈꯛ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗꯣ ꯔꯦꯁ ꯐꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯗꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯃꯛꯇꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯑꯌꯨꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯤꯅꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯤ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯊꯣꯛꯄꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯣꯠꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯒ Taranipan Suba Manipur State League 2025 ta ahanbo in FC Kumbina represent tawduna sananaba thorang toriba FC Kumbi ge sanagadaba players singe dress uniform sing thopagi thoram ama FC Kumbi National Kumbi Kangjebung awang contact pangthokre thoram aduda sangnai rabi footballer sanaroi ta khilambam Jonsina amadi ke Nandini anibuso asama khudol piduna FC Kumbi ge makhede ge puning thawot ke thoram aduga mari lenena FC Kumbi ge nauna thopugodaba mi tara ga mangasu nauna khan kibagi thoram ama su pangthokre haire Hello India Youth Games 2025 ke saruk amu oina 66 Battalion CRPF na Sports Authority of India Sai Imphal ga punna kusam naduna thasi ke tang 3 ke tarag mapan phaba Thabal district ke club 3 taruk na saruk yaduna Wangjing Kodom Pok pide leba sports complex tap tharakiba open football tournament ngasi losin krelosin bagi thoram aduda Manipur and Nagaland sector CRPF Inspector General of Police SIS Rajendra Narayan Das IPS CRPF ke DIG P Range Widrom Premjit Maitai 66 Battalion CRPF ke Commandant Anup Kumar Sahu Amade second in command Sadha Su Kumar Su Athoi Mithun Siwa Saru Yake DLC na tenta FC bo gol mangamari da thoiduna tournament asigi mapu oikre mako mathang taraba singda mana mathum sing yanthokre AFC Under 17 to Women's Asian Cup 2026 ke qualifying match da Kazakhstan amade Uzbekistan maitiba piram laga qualified oikraba Indian team da saruk yakibe Manipur Imphal iske kaibi kumuda dege tonambam tania apokpa tonambam basanpo kaibi kumuda Vilas Development Committee Young Athletics Club amadi kaibi kumuda mera paibina opagi tharam kaibi kumuda community hall da pangthokre tharam aduda kunja singna tania bu haraute amna okay tharam asike mari lenena tania na Nepal da pangthokeba sub under 17 champions women's championship sanaru roba matungda AFC qualifying match da saruk yarubda thengnakeba awan nongai sing paudam ki Tana halakpaga yumthon rimina AFC ki camp ta hoye kino Bangalore da duga aanga mi 40 hena hoye 60 mein aur koi mi 30 hana kala 30 dagi mi 23 kala da 25 kala
ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗꯒꯤ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ 25 ꯆꯠꯂꯦ 25ꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ 23 ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ Handa pangthokkiba under 17 Asia Cup qualifying da India gi mahut sinna saruk yarubi Bisnupur district ke Taubul mamang lekai degi sarang them Rahul amade sarang them Ombi Nanau Devi gi masa nupi sarang them Elinabo ngasi Taubul Youth Development Association Taidana taramno oktuna puning thagot khare thoram aduda Taida ge President Thoksom Dhiren Secretary M BJ Yauna Taida ge members ke saruk yake Elenana India gi mahut sinna team coach Joakim Alexanderson amade managers Himansi Gorna Lusingduna aikhubu takpi tambiduna mai palakhibani loinana lakadrubali singani kunga taruki me thada Sainada pangthokodriba Asia Cup tasu soidana saruk yaba ngamnabusu kanna honai khigani hana sumakhata khe Team Om participate away Kyrgyzstan, India, Madi, Uzbekistan, Java, Borna Sanabada, Indiana to one the My Paga, Mana qualifying Taugi. Simatuna 2026 Chinada, ancient qualifying round Sanadani. See Kyrgyzstan, the Asia Cup qualified over Matunda 2026 Meda Move, Asia Cup Sanabu, the Madina, Katabane, Adaju, Indiagi, Lera Moina, Kanahona, My Papa, Namnava, World Cup Chida. Yawa pangnaba kana hona jagina ai nasmana mai pa kong pura lak tabida ai gi hawak pam khun ta tawbul hai ba sidela ba tai dai ba ai gi klabasina ai gu smana chawba tawda okpi bazida ai gi tabada smana to bi bazida pharau jai Hozilo shalakpada maruba pau amukana Manipur Police के साथ मुकुंशा का मरीडक सुबर राइजिंग डे के थरम पांचो करे पुलिस फोर्स न सोसाइटी असे की पीस समसुंग स्टेबिलिटी के फाउंडेशन ने हाइना गवर्नर अजित कुमार भाला न हाई करे State Action Plan on Climate Change version 2002.0 asi thabak to onthok na bokon si haina Manipur ge Governor Ajit Kumar Bala na phongdokre Suspended leba MLS na government sem ge haina claim to ba ge rules amata leiti haina hana government sem na Delhi chalu bada yaba BJP Manipur Pradesh ke spokesperson su oidiba MLA case bomsana high crack amasung Mahiro Singh Darik Tamba Fanghalu Amadi College ki award po oza lobugi recruitment athu badalo selu haina khongjang sangsin kre Haji Fawgi da ISTV sanok sa pamatang aswai da tension jari meyang tabiri ba mayam puna mapuso magahana kurum jari